Azam. Yang mau ikut, yang mau ikut latihan, jangan lupa datang ke belakang masjid atau di Bali Matraman RT 1 RW 5. sekian. Jangan lupa Subscribe, comment, share, and subscribe. jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami dari Pensilat Mutiara Terazam yang ingin bergabung di silat kami. Latihannya yang buat kecil-kecil hari Senin habis asar sampai jam 5, kalau enggak setengah 6. Hari Jumat sama habis asar sampai dengan habis setengah 6 juga sama. Terus Sabtunya habis maghrib sampai jam 10. Kalau yang bocah-bocah kecil paling jam 9-an. Kalau hari Minggu pagi jam 8 sampai jam 11. Alamatnya di alamatnya di Bali Matraman, belakang Asapia, pas RW 5 Manggarai Selatan, RT 1 RW 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Rizky Saputra alias Iwing Yang ganteng, yang mukanya kayak ondel-ondel. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lurus 1, tangan kanan, kaki kanan. Siap. Maju 1, hop. Maju 2, hop. Maju 3, hop. Sini. Maju 4, hop. Maju 5, hop. Rekbal cepat, hop. Dengarin kupingnya. Rekbal 2 kali, balik maju, hop. Yang kompak. Maju 1, hop. Maju 2, hop. Turun lagi kuda-kudanya. Maju, hop. Maju, hop. Dengerin kupingnya. Rekbal 2 kali, balik maju, hop. Yang kompak. Tarik tutup. Nah, latihannya cukup di sini dulu ya, teman-teman semuanya yang ayah cintai, yang ayah sayangin. Nah, nanti nih habis selesai latihan istirahat ya, jangan main, tidur. Kalau bentar sore kalau pengen main nggak apa-apa. Cuman ntar malam nih ngaji, kali ngaji tuh wajib. Latihan silat boleh, ngaji juga boleh. Tapi kalau misalkan silatnya 2 ngajinya kagak, jangan. Silat juga, ngaji juga, ya paham? Yuk kita tutup, baca Rabbil Fili 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wali walidiyya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wali walidiyya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wali walidiyya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Ya, sebelum bubar kita nyanyi biar aja pada hafal kan? Nah, 1, 2, 3. Berkarya sedikit bicara, berjiwa Pancasila, patriot yang setia, merah putih ada
di dada. Berkarya sedikit bicara, berjiwa Pancasila, patriot yang setia, merah putih ada di dada.